Abanyarwanda b'abanyamulenge batuye n'abakorera mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi, aba bari gufatwa bakajyanwa mu ntara ya Gihanga n'iya Bubanza nyuma y'uko Perezida Ndayishimiye yahamagariye imbonerakure n'abaturage muri rusange kwitegura gutera u Rwanda. Iri tabwa muri yombi ry'aba banyarwanda n'abanyamulenge rikurikiye ibiherutse gutangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yavugaga ko ahamagarira imbonerakure n'abaturage muri rusange kwitegura gutera u Rwanda. Ibi kandi bibaye mu gihe muri icyo gihugu hari byinshi bitifashe neza birimo ibirebana n'imibereho myiza y'ubukungu, amakimbirane mu bya politike ndetse n'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko n'ay'inzego z'ibanze ategerejwe muri Gicurasi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ku mbuga nkoranyambaga hagiye hasakazwa amashusho abaturage bivugwa ko ari abanyamulenge bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baba mu Burundi n'abandi bavuga ikinyarwanda bashorewe na polisi y'u Burundi, bikavuga ko bari bagiye guhurizwa kuri stade itavuzwe izina. Abafatiwe mu mujyi wa Bujumbura ngo babwirwaga ko bari gufasha u Rwanda. Amakuru y'ibihimbano ubona ko ashingiye ku ngengabitekerezo ishingiye ku bwoko. Maître Moise Nyarugabo wabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwa 15 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka wa 2025 nibwo yandikiye Perezida Ndayishimiye ibaruwa ifunguye asaba ko uburenganzira bw'abanyekongo b'impunzi baba mu Burundi bwakubahwa. Abinyujije kuri X, uyu munyamategeko yagaragaje ko abo bantu bari kugirirwa nabi ndetse bagafungwa bazira ubusa. Amwandikiye agira ati: Bwana Perezida wa Repubulika y'u Burundi, nkoherereje ubu butumwa ku buryo bwo kukugezaho byihuse ibijyanye n'igikorwa cyateguwe cyo gufunga abanyamulenge bo mu buryo bwa rusange. Nyarugabo yagaragaje ko bamwe mu bari gufungwa bakiriwe nk'impunzi mu myaka myinshi ishize, abandi bakirwa muri ibi bihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu bibazo bikomeye, mu gihe abandi bagiye guturayo ku mpamvu zitandukanye. Nyarugabo yagarutse ku butumwa bumaze iminsi buzenguruka bugaragaza abanyamulenge nk'abanzi, abantu babi, ndetse ko abarundi bakwiriye kwigengesera no kubikiza. Yerekana ko ari imvugo ziteye inkeke zishobora gutuma ubuzima bw'abanyamulenge bujya mu kaga. Uyu munyamategeko kandi yagarutse ku rutonde rw'abatware n'inzego z'umutekano z'u Burundi asaba ko bafungurwa. Abo nabo mu turere twa Nyabutege, Mutakura, Kamenge, Jabe, Mutanga ya ruguru, Kanyosha, Nyakabiga, utwo mu mujyi wa Bujumbura n'abandi azabashije kubonera amazina nyamara bafungwa umunsi ku munsi. Maître Nyarugabo yagarutse no ku bandi banyamulenge bafatiwe ku mupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ku itariki 8 z'ukwa kabiri umwaka wa 2025 ndetse bagifunzwe. Umwe mu baturage batanze amakuru ati: abo muvuze bafashwe mbanyuzeho igihanga bari kubahuriza mu makamyo ya gisirikare. Ati: mbanyuzeho ngiye mu Cibitoke. Hashize iminsi Perezida w'u Burundi avuga amagambo yagashoza ntambara, anagaragaza ko igihugu cye cyiteguye gutera u Rwanda kandi ko kizarutsinda ku rugamba. Ku itariki 11 z'ukwa kabiri 2025 ubwo yasuraga abaturage bo muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo hafi y'umupaka w'u Rwanda, Ndayishimiye yavuze ko abarundi biteguye guhangana n'abanyarwanda. Ati: mwebwe mwitegure, ati ntimugire ubwoba, bariya turaziranye. Ati: mu Bugesera muraziranye, kuva ku ngoma ya cyami ntibigeze batunesha, ubu nibwo badushobora. Ati: mubibutse muti muzi mu Kirundo aho yavuye. Nyuma y'ayo magambo rero ubona ko ajyanye no gushoza intambara, hakurikiyeho ubutumwa bwazengurutswaga ku mbuga za WhatsApp bahamagarira inzego z'umutekano gusaka no guhora biteguye gufata abanyarwanda n'abanyekongo b'abanyamulenge baba mu Burundi.
ni ibiri gukorwa nyuma y'uko M23 iri gutsinda ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri gufashwa n'iz'Uburundi kurwanya uyu mutwe uharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda bicwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko yiboneye ibaziza uko bavutse. Ku itariki 11 z'ukwa kabiri 2025 kandi imwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikorera mu Burundi yatangaje ko abaturage benshi b'abanyekongo muri Kivu zombi bahungiye mu Burundi nyuma y'uko M23 isumbirije ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora iyo miryango igaragaza ko bamwe muri abo abanyamurenge barubanuwemo bakumirirwa ku mupaka bahita batabwa muri yombi bafungwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Iyo miryango igatabaza umuryango mpuzamahanga ko wagira icyo ukora. Ni ibikorwa bivugwa ko bimaze igihe nubwo byarushijeho gufata indi ntera muri iyi minsi. Amakuru rero akavuga ko nko muri Gashyantare 2024 nabwo abantu benshi bafunzwe bakekwaho ko baba bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Bamwe bagafungirwa mu Gatumba, abandi bakajyanwa mu mujyi wa Bujumbura. Habaye ibikorwa byinshi byo gusaka no muri za hoteli zitandukanye nk'ahitwa Kobero mu ntara ya Muyinga. Andi makuru agaragaza ko ku itariki 15 z'ukwa kabiri 2025 nabwo hafashwe abantu 13 bavuga ikinyarwanda bafatiwe ahitwa Kazimuha mu gace ka Ruziba. Bafashwe n'abapolisi bari kumwe n'imbonerakure barabatwara. Abo bantu bari bakuwe mu nzu zabo aho Ruziba. Ibyemezwa n'amajwi yagiye ahererekanwa yemeza ko bafashwe. Ubwoba ni bwose no ku Barundi bandi bari basanzwe babana n'abo banyamahanga bagaragaza ko nabo isaha n'isaha ubutegetsi bwa Gitega bushobora kuza kubata muri yombi. Ingabo z'u Burundi zifatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kurwanya M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ubufatanye u Rwanda rwamaganye kuko FDLR imaze imyaka myinshi igerageza kuruhungabanyiriza umutekano kandi iracyabifite mu mugambi. Ubufatanye bwa leta y'u Burundi na FDLR bwarenze imbibi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko iyi leta icumbikira abayobozi bakuru b'uyu mutwe w'iterabwoba igategura inama zabo ndetse bivugwa ko bafite inyubako mu mijyi irimo Bujumbura. Ubu bufatanye bushimangira ijambo Ndayishimiye yagejeje ku rubyiruko i Kinshasa muri Mutarama 2024 aho yarubwiye ko azafasha urukuraho ubutegetsi bwarwo. Icyo gihe yari yagiye kwitabira umuhango w'irahira rya Felix Tshisekedi. Ndayishimiye yagize ati ubu ndizera ko urugamba turimo rugomba gukomeza kugeza ubwo abaturage b'u Rwanda nabo bazatangira kugaragaza igitutu kuko ntekereza ko urubyiruko rw'u Rwanda rudashobora kwemera gukomeza kuba imfungwa mu karere. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma aherutse gutangaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yiyemeje guhagararira no kuba umubyeyi w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ubu bufatanye bushingiye ku masezerano leta y'u Burundi yagiranye n'iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo kwifatanya mu kurwanya M23. Perezida Ndayishimiye na Tshisekedi bakurikiye isinywa ryayo ryabereye i Kinshasa hari ku itariki 28 Kanama 2023. Uyu murwanyi yasobanuye uko abona ubu bufatanye. Mu magambo ye agira ati umugambi n'umwe, ati tubivuge uko biri, bashaka gutsemba ubwoko. Mu kiganiro Perezida Kagame yari aherutse kugirana n'umunyamakuru François Soudan wa Jeune Afrique yavuze ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi na FDLR byahujwe na politike ishaje y'ingengabitekerezo y'ivanguramoko. Muri Mata 2024 Perezida Paul Kagame yashimangiye ko Ndayishimiye na Tshisekedi bafite politike igendera ku myumvire ishaje ishingiye ku moko. Mu kiganiro yagiriye kuri Radio 10 na Royal FM, umukuru w'igihugu yavuze ko abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bamaze igihe batotezwa biturutse ku ngengabitekerezo y'ivangura yakwirakwijwe na FDLR, kandi ko kubera iki kibazo abarenga 100,000 bahungiye mu Rwanda bashaka umutekano.
yagize ati iyo mitekerereze ishingiye ku ivangura ry'amoko ry'abantu icyo bari cyo bagatotezwa, nabo ayo mateka barayafite ariko uko bigenda bikurikirana simbyumva neza. Ati ndetse niyo mpamvu ubona muri Kongo y'Iburasirazuba hariyo FDLR, leta yo muri Kongo ibashyigikiye. Ati ejo bundi Uburundi nabwo bugira butya bwinjiramo.